know I'm waiting for something to happen to me. But this waiting comes with trials and challenges. Kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan seluruh alumni yang ada di Aceh dan di seluruh Indonesia ikut merasakan persoalan-persoalan terutama berkaitan dengan bencana-bencana. Kita sudah melakukan donasi umat ini untuk gempa di Pidie Jaya, dan upaya ini baru langkah awal saja kami lakukan. Fatli Almahari, Ramzi Adriman, Amiruzzari, Junadi Poroh sedang mengangkat beras yang baru sampai, yang sengaja dipesan untuk diantarkan kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di pengungsian di daerah Pidie Jaya. Dan beras-beras ini merupakan bagian daripada bantuan yang sumbangan alumni HMI Aceh maupun alumni HMI yang ada di beberapa daerah di Indonesia, itu disalurkan melalui kami Aceh dan kami Pidie Jaya. Sampai 12 bulan, kemudian membeli dia beras ada juga, minyak goreng. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know I'm waiting for something to happen to me. But this waiting comes with trials and challenges. Nothing in life is free. My Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know the road is long. Make me strong. I know I'm yearning for something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery.
wish that somehow you tell me out of love that on that day you'll forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy, my Lord, show me right from wrong. Give me light, make me strong. I know the road is long, make me strong. Gimana, Komandan? Aman? Aman, terkendali. Kemana arah kita ini? Kita masuk Jim-Jim. Masuk Jim-Jim, daerah posko Jim-Jim. Posko yang sangat jarang dimasuki oleh relawan lainnya. Kita ya, sekarang posko Jijim ya. Setelah berapa kilometer ke sini? Dari Sipang 8 kilometer dari Lungputu ya, masuk ke dalam. Luar baik. Ini tempat di mana dulu Abdullah Syafi'i? Ya, daerah sini. Daerah sini ya. Adalah salah satu lokasi pengungsian yang terletak di desa Jijim yang sekitar 8 km dari Lungputu. Wilayah ini diinformasikan mendapat sedikit sekali bantuan. Maka tim bantuan dari kami memutuskan untuk pergi ke lokasi. Apa yang bisa dilaporkan Pak Sekjen Ramzi Al-Riman? Perjalanan kita dari tadi pagi menuju Lungputu, kemudian kita belajar kebutuhan di Lungputu, dan kemudian dari Lungputu kita menuju Jim-Jim. Jadi kita ada 3 lokasi, insyaallah, Nasah, Manyang, dan satu lagi saya lupa tadi. Lancu, Manyang, dan Nasahara. Masjid Nasahara. Yang tadi komandan lapangan kami. Iya. I know I'm waiting, yearning for something known only to me. This waiting comes with trials and challenges. Life is one mystery. I wish that somehow you'd tell me out of love that on that day you'll forgive me. But we'll never know, 'cause that's not the way it was. I beg for your mercy, my Lord, show me right from wrong. Give me light, make me. Make me strong. Sometimes it just gets too much. I feel that I've lost touch. I know